Mohamed Ali, c'est comme ça que la Guinée est en retard aujourd'hui. Lorsque tu parles de Guinée, ici c'est différent. Alors que nous sommes en retard, ils ont sacrifié l'avenir de ce pays en disant nous avons des spécificités. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Baouri si tawi lawaki taw imme yeto ɗon senerde hey si on warelam hey mi tutata mi ñamita konko won ɗon wadde ɗon moƴƴana jama on si tawi lawaki taw monsieur Baouri immoɗe yeeto ɗon ɗum senerde on lutta e wolede en tant que hiɗon wo uri ko leydi si tawi ɗon felliti ngu laamu ñande bimbi ngu yani on immoto jinde on e ley ngenage la Guinée monsieur Baouri gurdam no woodi ado laamu ɓaawo laamu no woniri noon gurdam no woodi ado laamu monsieur Baouri son jooɗi keɗo ha CNRD tunnini on si on jooɗi keɗo ha CNRD nangitiri on gollitiri on nangitirgol boddi ha monsieur Baouri tana jana no fokkitani on goy ko billahi tana jana no fokkitani on ɗi noon ɗi wowluɗon ɗo monsieur Baouri ko onon wino ko droit constitutionnel wonno ko citoyenɓe ɓen waɗu noon ko onon kadi yaltuno wowli koko wowli ɗo fof monsieur Baouri ko onon wi koko dadis wowluno kon waɗi ha jama o yalti hande noon monsieur Baouri ɗon wowlude kala ɗon wowlude ɓuri ko ɓen noon waɗi kon monsieur Baouri tana jana no fokkitani on goy ko billahi tana jana no fokkitani on par ce que onon naala Guinée ñawete ɗon goy ko billahi naala Guinée ñawete ɗon monsieur Baouri son jooɗi ke ɗo CNRD gollitiri on nangitirgol boddi monsieur Baouri naala Guinée ñawete ɗon ko tribune spécial moƴƴinte fimoɗo monsieur Baouri ɗi noon ɗi wowluɗon ɗo monsieur Baouri jama on fop no seediti ko wonno ɗon kon haɗude jama on hande ko ɗum wonɗo waɗude monsieur Baouri si lawaki immoɗe yeetoɗon CNRD hey si on warelan hey si on sokaylan kono mi waɗata ɗum ɗo moƴƴana jama o jawle la Guinée ko won on kon juude hoore muɗum koynete kon les terres rares enjeu on jawle la Guinée ɗe wonde ɗon funsude e leydi ni fi yo jama on aru tawton e hoore koko won ɗum wadde ɗo alors que iɗon andi Mamadi Doumbouya ko honno ƴettiri pouvoir on iɗon andi Mamadi Doumbouya serment mo waɗi iɗon andi engagement mo ƴetton yeeso cour suprême yeeso aduna Allah fo yeeso communauté international yeeso guinéɓe ɓen fop o inni ɓe waɗata ɓe inni ɓe répétata erreur ji feƴƴuɗi ɗin monsieur Baouri hande on jooɗi ka on tawti CNRD yiɗon wadde kala ko faale ɗon monsieur Baouri monsieur Baouri ɗon justifiade yalton ka médiaji wowlon innon Alhaji Sellu no mari erreur de domicile Alhaji Sellu no mari erreur ɗum ɗo on jooɗi keɗo haɓɓe memmini dossier ji buy e hoore siɗɗo moɗon alors que ɗon andi mawɓe meɗen min ko yeetino on kon waajino on ko ngoya waaju on nanali ɗum monsieur Baouri hande erreur ji feƴƴuɗi ɗin fop monsieur Baouri on yeehi géré kore ko feƴƴi kon géré kore fop on arti on démissionnal monsieur Baouri on yeetaki monsieur Baouri CNRD ko ɓe nanata monsieur Baouri gandal moɗon ngal on jooɗike ley koyɗe CNRD ɓe tunnini on monsieur Baouri ha monsieur Baouri tana jana no fokkitani on monsieur Baouri si on wattanali hiila monsieur Baouri si on wattanali hiila monsieur Baouri koko wonɗo wadde la Guinée ɗo monsieur Baouri hino laaɓani on koye jaggu wonɗo e muɗum monsieur Baouri immoɗe yeeto ɗon CNRD heyi on waɗatako ko ɓe miiji ɗo woto on force candidature Mamadi Doumbouya son force ɗo candidature Mamadi Doumbouya haysi o présente keɗo Mamadi Doumbouya haysi o présente keɗo probléme ji ɗin ɓurtay tu woni yawde monsieur Baouri probléme ji ɗin ɓurtay tu woni ɗuɗude haysi Mamadi présente ke jama on anda ko kanko woni ɓe yiɗa ndi jawdi ndi on non ƴettude ɗo fonction monsieur Baouri ɗiɗo tun wawno waɗande jama lagi noon fof usine ji jama no wawno heɓude ko golla hande a France
e nder aduna Allah on fof nder Afrique on fof hande France woni Guinéen ɓe woni premier landagol asile France. Immoɗe monsieur Bawry waɗon ko duwa ko monsieur Bawry on lutta e wolede en tant que aduna no woodi meɗe andi ñande balɗe kularu lanni o ko kahba juɗaɗe nde wullanta monsieur Bawry immoɗe waɗon monsieur Bawry immoɗe waɗon ko duwa kon ka leydi meɗen monsieur Bawry organiser élection libre et transparent iwon ɗon par ce que on fof hino iɗa fellutono monsieur Bawry avant que a yawde constitution ko duwaɗo Mamadi ko duwaɗo ruttade à l'ordre constitutionnel. Donc si on jooɗike ɗo on waɗi parti politique ine dissout on sikki on yeggintina jamma on Alaji Selou e Sidiya e Alpha Condé monsieur Bawry wawata marchir ma monsieur Bawry koɓe raɗi ɗon ɓe kon ka leydi monsieur Bawry on ɓurtu hokkugolɓe force et valeur monsieur Bawry ɗon juude hoore beldilaɓi monsieur Bawry on anda ko wonɗon ko wadde ko tana jano won ɗo wadde ɗo monsieur Bawry ɗe jawle laggine wona ɗe hujjede ɗo Ammara Camara en yaaduɓe e moɗon ɗi cuuɗi ɗi wonɗon darnude ɗi cuuɗi ɗi wonɗon sodde États-Unis ɗi cuuɗi ɗi wonɗon sodde Europe monsieur Bawry jamma on fop muɗum hino andi monsieur Bawry onon tigiri monsieur Bawry hiɗon andi probléme wonduɗon hakkude moɗon e jama o hiɗon andi probléme wonɗo hakkude moɗon e communication ji moɗon erreur de communication ji ko wonɗon ko wadde monsieur Bawry yalton wowlon ko wowlon wo monsieur Bawry jonnon sukaɓe monsieur Bawry mbuuɗi yoɓe wowlu koɓe faala o monsieur Bawry ande ko tana molanaɗo on ɗo wadde monsieur Bawry ɓuritu hakkille ki monsieur Bawry si hande ɗum ɗo waɗano monsieur Bawry minen min innano meɗen mari ɗo cadre ɓe wono monsieur Bawry naafi on seydi Alaji Selou sikkon ɗo ɓayi ɗon mari parti politique o ƴetta e parti politique mo watto juuɗe Mamadi Doumbouya comme accompagne mo monsieur Bawry mbeɗa yiide woɓɓe mawɗon toon monsieur Bawry no yaltude inna kamɓe ko kutka kut ko maɓe détruire yeb désir ko maɓe hendo présidentiel Dalen Diallo alors que Mamadi wona o légitime wona o légal watti ɗon kadi o yiɗaka on faala imposugol mo on faala imposugol Mamadi Doumbouya fi tun no gouverneur no présentero candidat ndi jawdi ndi bonnuɗon ɗo on yii jama on fopp no hullitade tampere jama on fof no hullitade sattede monsieur Bawry ɗon sikkiɗo on waɗay ko faale ɗon ko leydi monsieur Bawry détrompez vous monsieur Bawry jentoɗe moƴƴana noon ko monsieur Bawry simi arti tan o yi on ɗo monsieur Bawry mi tuttay on ɗi on yiɗanande monsieur Bawry mi noddayɗo ɓe pita ɓen fof nane moƴƴa yeetoɗe siɗɗo moɗon yo accu ko woni ko wadde ko hoore leydi ko billahi simi accali ɗum ɗo simi artanoyimo mi tuttaymo haalaji komi faala par ce que mi hulata monsieur Bawry mi hulata Gawal mi hulata Ceerno Mamadou mi hulata hay e goto e maɓɓe no ɓe woniri noon koɓe himɓe dugulaɓe ɓe ko tawata goɗɗo goto e maɓɓe nanata kamɓe koɓe faala kon tun ko ɗum noon yo waɗu ko hedditi kon ɓe haajaka e guinéɓe ɓe na avenir pays yomɓe laamoniri ko avenir ko fi hoore maɓɓe ɓe woni jawle nini son daari jiifaji maɓɓe ɗin ko heewi kon kala ko ɓe faala tun wata ɗum noon vidu mais wawata marchede à très bientôt on yaafoto mais billahi monsieur Bawry no suude hoore bendila ɓe